Naš boravak na Srebrnom jezeru se nažalost polako bliži kraju, ali nemamo za čim da žalimo, jer nas je proteklih mesec dana stvarno vetar jako dobro poslužio. I ovog posljednjeg vikenda imali smo jedan malo drugačiji scenario, ali fenomenalan, tako da smo imali jako dobru priliku da radimo sa našim početnicima, sa našim takmičarima, sa našim instruktorima. Čak smo i na kraju dana uspeli da uživamo, što je prava retkost, da se 3 takmičara nađu na vodi, a da se ni sa kim ne trkaju. Ali danas nas je dočekao još jedan ponedeljak bez vetra i to je savršen trenutak da siđemo sa vode i upoznamo se sa onim što smo često posmatrali dok smo jedrili. U pitanju su brda iznad Rama, obronci Karpata, koje obično gledamo kada prolazimo pored Adeč i Buklija na putu do Golupca. Tamo se nalazi mladi vinograd i mladi vinogradar koji baš ovde započinju svoju enološku priču. Veza jedrenja i vina je višestruka i siguran sam da ste i vi kao ljubitelji jedrenja podjednako i ljubitelji ovog sjajnog proizvoda koji često vezujemo za lokacije tik uz vodu. Zato ćemo današnji dan iskoristiti upravo za tu konekciju vode, vina, jedrenja i nas samih koji uvek želimo da se nađemo tu negde u sredini. Pa hajde da vidimo šta nam to donosi ovaj dan. Nakon kratke vožnje od Srebrnog jezera do Rama, Marko nam je poželeo dobrodošlicu čašu Morave sa pogledom na Dunav. Voćne note i lep balans u ovoj čaši postakle su nas na razgovor na temu njegove vinogradarske karijere. Ono što me interesuje, kako je ekonomista završio u vinogradu? Pre svega, ja sam od uvek gajao neku želju, znači da radim u poljoprivredi, u toj grani, od malih nogu. Još sa 5-6 godina u svog dedu i u svoju porodicu bio sam povezan sa poljoprivredom i sa prirodom. I onda sam nakon par godina rešio i pronašao sebe definitivno u ovom poslu, da ovo stvarno volim i da uživam u ovom poslu. I tako je nastala pre svega destilerija Prelom i zasadi naše šljive i kajsije. I nakon toga pre 2 godine smo kupili ovaj vinograd u kome se sad nalazimo, koji je u ataru sela Ram. I moram da napomenem da je ovo jedini deo Karpata koji se nalazi u Srbiji. A skrenuo bih pažnju na sam teroar gde imamo pesak i kamen zelenac koji je jedinstven, koji se nalazi samo u ovom delu Srbije ovde, gde sam taj kamen preko dana se greje, noću isijeva, dodatno greje tu lozu i sami minerali koji se nalaze u tom kamenu i u tom zemljištu daju specifičan ukus i pečat vinima koje proizvodimo u našoj vinariji Ramora. Ramora je inače nastala kao Ram mesto u kome se nalazimo. Ora je na starorimskom, znači zemljište blizu vode. I na osnovu toga smo došli do naziva Ramora. A jesi imao neki moment šta mi je ovo trebalo u životu? Jesam sigurno, zato što se zadnjih par godina suočavamo sa velikim klimatskim promenama, pogotovo sa sušom, gde je sam prinos bio manji, gde nažalost nemamo uslova za navodnjavanje još uvek. Tako da što se tiče te ekonomske strane, isplativosti i rentabilnosti, tu mi je malo bilo da li je ovo isplativo, da li ja treba da nastavim, ali nekako ta ljubav prema grožđu, prema vinu i prema prirodi je presudila i rešio sam da nastavim, pa nadamo se bolje u budućnosti. A reci mi, gde je iz tvoje priče tvoja ulaznica u ovaj posao? Verujem da si dosta toga dobrog naučio od njega. A da li se nekada tu nalazi i neki sudar stare i nove škole? Pa naravno, mislim, bez toga ne može, mislim. Ali to je na neku ruku i normalno, razumeš? Zato što oni su navikli na jedan sistem i proizvodnje i prerade i ne znam, i same higijene, mora da napomene, gde kod njih je ajde kao može to tako, gde je meni to značilo prvo
samim tim kao škola nekada vidim šta treba da se uzme od njih, šta ne treba, znaš. I onda napraviš sam filtraciju i izabereš šta je najbolje za tebe, ali svakako da bez tih starih generacija, konkretno u mom primjeru bez mog dede, koji mi je dao i volju i podršku svemu ovome, ništa od ovoga ne bi bilo. A ko su ti onda najveći kritičari, gosti ili porodica? Iskreno porodica, teo bih tu da napomenem moju suprugu, koja je jako kritična prema meni, ali u pozitivnom smislu. I ja najviše cenim iskrenost kod ljudi. Budi iskren prema meni, kaži mi šta je dobro, da li treba nešto da ispravimo, da li ne treba da ispravimo, da li je ovo lepo. Ukusi ljudi su različiti, ima sad i toga, ali trudimo se da zadovoljimo ukuse naših potrošača, da svi budu zadovoljni sa time što na kraju konzumiraju i piju. Tako je, kad smo već kod ukusa, šta je za tebe dobro vino? Pa za mene je dobro vino koje ti jednostavno prija i koje ćeš nakon jedne čaše uzeti drugu i treću čašu i nakon mjesec dana opet popiti tu čašu sa prijateljima i biti prijatno i tebi i njima i uživati u svakom gutljaju tog vina. Što se tiče sorti, ovdje u vinogradu najviše zastupljen Chardonnay, nakon toga imamo Moravu, Silu, Merlot i Prokupac. Znači radili smo kupažu Merlot, Prokupac 50-50, je ispala jako interesantna i radili smo čistu Moravu, naše belo vino koje je dobilo i zlatnu medalju na ocenjivanju, tako da sve stvar ukusa i potrošača. A reci mi, čokoti su stariji 6 godina, je li tako? Tako. Kažeš da neki pun potencijal dobiju na 14-15 godina, kako i sebe vidiš i svoj potencijal za tih nekih 10 godina i uopšte celog ovog vinograda i posla kojim se baviš? Pa ja sebe za nekih 10 godina vidim sigurno u proširenju, znači ovih zasada vinograda i isto tako voleo bih da vidim sebe sa jednom degustacionom salom ili showroomom, ako mogu tako da kažem, koji će biti ovdje u sklopu vinograda, gdje će moći da se organizuju ture, gdje će ljudi moći da dođu da pojedu nešto i da ujedno probaju i naše rakije i naše vino. I da uživaju u ovom prelepom pogledu, naravno, odavde iz vinograda. Marko nas je svetski ugostio na ovoj svetskoj lokaciji. Nadamo se da će ovo uskoro biti jedna tačka na svetskim enološkim mapama. A ovaj trenutak degustacije njegove prilično ekskluzivne kupaže francuske sorte Merlot i srpske sorte Prokupac radimo baš ovde među samim čokotima. Tako da možemo da prosvedočimo njegovom fenomenalnom teroaru, ovoj fenomenalnoj poziciji, njegovoj posvećenosti, tome koliko je pridodao značaja i angažovanju tehnologa, savjetnika, ali i njegovom osjećaju i nasleđu koje je u suštini primio još od dede koji se bavio destilacijom vina i rakija baš na ovoj teritoriji.